Prague Promotion uvádza No, zajacu, no počkaj. No počkaj. 7. vydanie. Scenár Kurlianský, Chajt, réžia Kotenočkin, výtvarník Rusakov. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan Podlesný, Dušan Kolár, Eva Pospíšilová, Roman Mihina a Pavel Skalický. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008. No a zajac, no počkaj. Koniec.